voin hi November ni riat ani a in zawai in chibai vek ule Police in MSU President and man Anti-Corruption Bureau ACB le Aizol Police Station chuan tukin ni riat thlasom pakhasang hi som ni pali khan MSU President Samuel Zoram Thanpuyan man bengfar na thudon danin MSU President hi ACB tenan man masa chumin nuwa Aizol Police Station in nan man vele Aizol Police Station a hruani nuwa kota hruainin he thubot seilai hian court in a chungchang alangai tualo ACB hian corruption lam kai hnoi dewan mana police te hian kidnapping le extortion kai hnoya an man ve thung chuakin tlangwal a chilhlum nimin pia November ni ruk Zingkar Khan Henry lalnun Thara kumsom ni pani sonof puram din liana bungzung khwa chu chuakin achil na hmuna aliam to lavin athi bungzung wai me shwai tu te soidanin Henry hi truck khalve thabani a truck khala a chiampa chu lo om turati in a truck siam sak turanen hian truck om na lam hi an panani thing sola changa ke em sarivel lunglei lama truck hi ansiama nimin pia jing khowar ma devin truck driver hian Henry hian asiam zo to emoti in truck hi astarta Henry hi achil zweni boy som halma sere lo tet nuwa aliam to lavin athi Henry Ruang hi thing sola postmortem ani nuwa an khwa lumen ani nimin somhalamdar som pakhat khan William ni in mithi sign board tar ani dan chuan Henry hi nimin pya jing dar ni le achan via athi ani bungzung wai me shwai tu te chuan ti pa liaw nia alan thu soin achil tu po in sheom ati khop mai achung khat laina te po anron kalveka anin thiam lo khop mai anti Rail kong siam mek chima mi pathum boral Tholeni tlai khan Gujarata Anand district huam chunga Mumbai Ahmedabad bullet rail tla na tur kong siam lai mek chu chimin na thok tu pathumin an thi pha ani he thil thlen namun hi wasat khua ani thu district superintendent of police Gaurav Jasani chuan soin ama pu in kong siam thin khat chu alo chim to bok ni in asoya he bullet rail tla na turatan hian mun thin khata concrete block man ani tuna chiat na thlen na hmuna po hian concrete block man ni in achim nu hian na thok tu pali chu concrete block hian adela antangani Police soidanin heng mitang te zinga pani chu amuna anthi chan chwa zinga pakhat jok chu damdoin thlenpui ani hnuwa aboral thunga he bullet rail kana tur hi KM zanga pariata thuini in arela Ahmedabad le Mumbai in car zin hun chung chu darkar thum velin ati toibel bokani Mizorama thar tomato shalna harsana tok Mizorama tomato thardam ber tuati khwale khodanga tomato tharte chu ashal chhuana lama harsatna a ummeka a thar tulam 10 kg a cheng so mashal mai po an hial to lo tuati khwa achanga zalen thudon danin an khwa bikin kumina tomato quintal sing khat sang ni vel thar anim beisaya a thar hun hian nakum January to February vel thleng a o pha kan ring tualti khwaba ka Mizoram khoshang shanga tomato thar chwate chu a thar tu ten tu lain ashal na konga harsatna antok na salia a chhiat mai hlau thon ani theya wangin kezia cheng somashal mai po an nyal to lawni inan soi hetianga tomato ching tu ten ashal na lama harsatna anto na chan hi Mizoram hunchang shanga thar chwa atamwang ani deu berti thudon na chon soi bokin ashal chwa na konga horticulture department lampu in thei top an chwa puini inan soi thudon na chuan athar tu titan kezia somnga an shalin hlo anneya an ngai ti asoya chumi aya atlomin an hlo losa anin ngai ti asoi Mizorama tomato thar chwate hi aizol ba ka Mizoram mun shanga shalchin ani PUC in khochuam pangana atan saila manthang Pachunga University College chuan thingtlang khochuam an nei thinatan sailam anthanga November ni sari sangni somni palini ngani khan a hon na hun an manga Dr. Vanlal Thana Higher and Technical Education Minister in khwalian ni ina man puini PUC chuan kum sangni somni pali chu sangni somni paruk chungin sailam khwa hi college department chang ten anzir chianga khoshang shangin an empui don bokani
PUC hian kumsang ni som pani atangin khutsuam hi alokal pui to a hemi atan hian zirtir tu tem poisa tho khomin chumi mangchuan khoshang shanga zirchian na ankal pui ba ka akhomi ti anjam pui china le khathiam theideu ta na PUC a zirzom dan anwa man ba ka zirlai le upalam tan aizola zirna ka inhoi mun poimo tlo te le thil dangte anwa man sak thin bok Sailam khwa hi Ibok RD Block Aizol District ka omni in chung ko zasum sari pakwa an ommeka mizolal mingthang bengkhwa khwa ti ani chin ba ka akhwa te mi hian asawahum hala bird sanctuary an siama wangin shat le ngai hlut a hlo ani PUC adopted village pangana ani a apma in phulpui lungleng wan dulte khorinim te PUC hian alo adopt to ani scholarship pek chwa thwai phut Nimin November ni sari sangni somni palia MZP Executive Committee chukhom chuan scholarship chungchrang an ngei to a petchwak vat turin sarkar an phut MZP chuan tribal scholarship second installment tun thlenga la semlo chungchanga Mizoram sarkarin scholarship tur October ni somporuk sangni somni palia adon to tun thlenga semla ni lo hi poi anti thuta langin zirlai te momo na share in November ni sompariat sangni somni pali thochan niral ma ngeya a semlo chuan nazoka malagni se anti Thunei tu te chu zirlai ti har san na sha thiam puya arang thei ang bera semwat turin MZP chuan thunei tu te angen non bok ani gas rate thar amarit a in tlom IOCL in invoice retail selling price ati chuangin Mizoram chunga LPG 14.2 kg domestic le LPG 19 kg commercial rate thar chu November ni khatsang ni somni pali achanga manchan ani a rate man lai a in atlom shet LPG distributor omna khoshang shang domestic LPG rate thara chuan vaireng tia cheng zakwa somli paruk ani anga Mizoram khodanga zong cheng zakwa somnga panga ani ang domestic rate tarlan te hi government notification in atalan angin Aizol municipal area le district headquarters ate home delivery kalpui to tur ani awangin cheng som sari ai tamlo belzel turani a go down a shal ero chu cheng som thum pathum point pali pathum zel pai tur ani thung home delivery kalpui theilo na veng point delivery kalpui na chuan cheng sari point panga pathum belzel turani Office order mga LPG distributor tinte chomtur khwali anhla jong talante KM zat le poisa choi bel ngai zat talante mangin achunga re talan changa chhuakin LPG distributor ten anhuam chung khwa a cheu LPG hi ansem chin turani instruction tarlante hi hun laklo a IOCL lamin a red anon ti danglam ani po in instruction tarlan angkhian kalpui zel tur ani ang MYC chairman in visa lan Nimin Piatlai Khan Mizoram Youth Commission Chairman Pumal Somzwal Ralte Chuan Hotel Regency ya Government Shangbana College Career and Placement Cell North Eastern Education Consultancy le Veda School of Learning te thohona kaltlanga Japana nothoktura job offer mu mi somthum pali zinga mi papa thum le meche pali tinhena Japana ankal na tur visa alan Visa hlanna hian pumal somzwala chuan Japan kaltum chalai te chufuin tumru na neya anchan tlat chuan voina kaltur te angin inhun cha ala thlengve thwai don do theina le tumru na nei apoimo ati Shangbana College Career and Placement Cell NEC le Veda School of Learning te tho hona thuthlung chu hlok thaklea asha thu soin MYC chairman chuan Mizoram chalai te chu ramdanga po chuan om takle rammelan na ani ang taka taimak na le tumru na chomnung zel turin acha ani Shangbana College Career and Placement Cell NEC le Veda School of Learning de chuan India Sarkar le Japan Sarkarin atho hona thuthlung Memorandum of Cooperation for Skilled Workers in Japan 18 January sangni somni paliak alauzi ato den chenin November sangni somni pathum achang to khan Japanese chongzirna anloba sai to a heta zirlai te hi Japan Rama Company te zinga na thok tur mamo te chuan interview kaltlanga ronthlang chwakin Japan achangin an na tur anon peta chinani NEC hian kumsang ni sompanga December le January sang ni sompasari khan mizo chalai somli chuang Mizoram Sarkar puina in an lautir to a tuna hian song chalai rwal te chuan Japan rama hlotling takin na an thok mek ani heroin nuai somkwa point pasari pakwa huwa chhut an man
Assam Rifles le Excise and Narcotics Department jang kop chuan heroin cheng noi somkwa point pasari pakwa huwa chut le akai noya mi pakhat anman Assam Rifles Charandanin Anthudon Bozuin Excise and Narcotics Department Nenchang Kopin Nimin Pia November ni ruksang ni somni pali khan joint operation anneya champhai zo tia motor pakhat lo tidingin an endigna dashboard ti danglam chunga heroin gram somkwa point pasari pakwa anmana cheng nuai somkwa point pasari pakwa man huwa chut ani motor chunga chuang lallian chunga kumsomli pakwa champhai ni in chal pu anman ngala heroin nen hian Excise and Narcotics Department ten kolin danangin ma anlak chunzomang Security Force General Thuaman Central Force le State Force Trangkopin Thingtlang Khwale Manipur Myanmar Ramri Aral Thuam Zon Beipui an thlak na kalmeka silai mule puak thei thil thanem tak anman Thengnopal District Samukom area Myanmar Ramria Hilpol ti omna kempa Assam Rifle Indo-Tibetan Border Police le Manipur Police thokho chuan ral thuam le akai noi te hi anman ani Anral thuam te hi pistol pahni pompi lian pahni le ate pakhat 7.62 mm live round pariat pistol round ni IED pakwa high explosive pompi grenade pariat explosive material cake pahni hand grenade somthum paruk le wagi toki pahni te anni a hengral thuam an hmuna Samukon area hi kukizau mi pui chen tamna hmun ani a ral thuam man te hi Manipur Police te kuta chui chian turin an hlan bokani Heibaka hian Indian Army Manipur Police le Central Reserve Police Force Tesuan Buaina Chhuana Mun Churachampur District Ral Thuam Zon Be Puyan Thakna a Thanjing Ridge area a Romchhung Siam Silai le Rocket Fit Riata Sang Pahni Baka Rocket Fit Sari Asang Pahni le medium size mortar le Silai Mu Chanem Tak Anman Bokani Israel Prime Minister in Defense Minister Aban Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan tholeni November ninga sang isomni pali khan a Defense Minister Yoav Gallant abana hethil hian Israel mi puite po achong lia muntam taka lung oilo na lantir ani zuibok Palestinian firfiak pol Hamas le Lebanon hel pol Hezbollah tinena indona haw tak tak an machon mek lai le an mel mate an beilet na konga mipui mo le langsar Defense Minister ban ani hi anram mipui tam takin an ngai thiam lo hle a nimin pia khan Tel Aviv ba ka khopui danga te mipui lung oilo an pungkhoma kongpui te andanga pungkhom te chuan Prime Minister Netanyahu chu ram him na aya mimal du dan da poimo zoka apu Yoav Gallant hian Hamas nian anin domek na a Hamas miman te chua anni theina tura inka hailai lok puan du tu ni in anram security po ennon achul thu asoi fomani Hebaka Israela compulsory military service ultra orthodox mile sa ngai na thiam anni chu asoi sel fowa hun har satak an to mek laya hetiang ultra orthodox te dusak bek anni hi mitam takin an lo soi sel to bokani Galen hian tunaya ultra orthodox mile sa mi sangsari te sipailak na tur draft order ati chwaka he hian Prime Minister Netanyahu kai shwai changrwal sarkara sa kho party te ati thinhur le a Galen din munpo ader thon pha a thopui party dang te norna awangin Prime Minister po in Galan hi abanta ni inalang Galan po in ban ani nuwa TV a thu asroina a Israel himna tura thei top achwa zel tur thu soin Hamas mission mek te shwai ho thwai anjul thu soin nungdama anla omlai ngeya shwai ho anni theina turin chak taka kan che tangai ni ati Darka sompani chungin no pangruk bo chanchuak mi pano pang kumlimi chu Osmania General Hospital atangin thochan ni thimhlim khan rukbo ani a police chuan report an don hu darka sompani chungin an chan chuak le man ti an soi mi pano panghi apanen damdoina hian anin fiama apa mula uhlana a omzok lain rukbo ani tho soin police chuan rubo tu hi ni tina in lo fa chop ve mai Sheikh Rifit ani thole an man ngal thu an soya Nuchuinan hian KM somni bial chunga CCTV za chuang an man jangkai thu an soibok no pang an san chwa nu hian anu le patin hena him taka an hlan le ngal thu Deputy Commissioner of Police B Balaswamy Hyderabad East Zone bial tu chuan asoya Daberpura Rail Station a an chan chwa man thu asoitel bok Rubo tu hi DCP Balaswamy soiganin kumrei vak loliam ta achanga an chung ko a poi khoina bial chunga pemlut ani thu soin nitin arem rem thoka in lo fa ve mai chin ani thu asoya aruk bau chan takle engtia ti zelnge atum ero DCP hian asoi chwa saklo thungane
vok vulle voka ezong titan thupek Aizol District Board Sap Pulasya Puya Chuan Vok Shileng ASF in Zia Umlam Alapan Lawa Wangin Anwaya Tarlan Ang Hian in Kwakir na Thupek at Chua Mizorama African Swine Fever Leng Chuan Zia Umlam Alapan Telava He Shi Laka Aizol District Bipuite Kan Lau Hima Kan Lau Fim Kurzwa Zel Nan Le Shileng Zel Turven Nan Vok Chung Changa in Kwakir na Thupek at Chua Le Alaungay Ta Ani Chu wangin section azasomruk pathum BNS sangni somni pathum tlo chanin Aizol district huam chunga vokvul tu tele vokvul manga eizong te zom turin anwaya mi anghian thupek ti chwa ani pakhatna Aizol district chunga ramdang achanga voksa le voksa achanga siam eitur chi reng lak lu khaptlat ani panina state dangle district danga changin voksa le voksa achanga siam eitur reng lak lu khap ani Pathumna vokdam lau reng talle shal khaptani a vokdam lau chu da shan vat turani a vokthi reng bollo paina muna le lui ko rem changa pai mai lau turani a vokthi reng thuk taka phum tur ani chuminuwa chinai keji ni vel talin phul turani a vok in le avel po disinfect vek turani Palina vokdam laule thian omin AHN VT department official tenena shiatir vat turani a tilaw an omani chuan action lakani ang Pangala Aizol district chung khwale khwa emo vengle veng emo a vok in lak po ton tu renga vok shisel chatak chaulak turani a infected area apwanti achangin vok lak lu le lak chwa khaptlat ani parukna Aizol khopui chunga po khwale khwa inkara le veng inkara vok lak lu renga disaster management act noya ruat biatu zonal officer cheute anshatir masaturani Hetu pe kiti danglam ani lau chuan thani chung ahwa manga zom laude chu section 223 BNS dan manga shim anni ang Israel Indona Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US President thanna a Donald Trump tlin lompuina thu annu pa hnena athona Israel chuan Trump tlin na chu hnena ropui tak ati saklain Iran ve thung chuan an policy chu mimal awangin a in thlak danglam lo tur thu atalang ve thung Hezbollah hautupa Nasrallah tha ani achanga nisomli nuwa Hezbollah te chuan an operation nuaya Ben Gurion Airport Tel Aviv pula Israel Army base chu missile thatak te mangin an beleta a Ben Gurion Airport a po den fu omin tarlan ani boka Hezbollah te hian Israel ram chunga an tulai lai te an kap theini berin alang boka heng rocket te hian Israel ram chunga an bitum te chuturin Kemza lai mai thokin Kemza somnga achanga zani bial chunga ballistic missile te lo chu chetura duan US military third defense system le Israel air defense te an paltlang theini Israel media chuan Lebanon achangin zingkar achangin Israel lama rocket za somni lai ka chwa ani thuan tarlang Iraka Islamic Resistance chuan Israel chunga munpoimo Haifa Galilee eilatte bituma begin operation pasari ilayan siam Israel military chuan Lebanon chimlam nabati a po building pali tiruak turin thupek an chwa boka harether ka beina azwal le a barja khwa a po thona mangin chen na building te bom chiat an ni boka hof biala barja khwa hian beina wangin mi somni thi in hliam tuar mi som pali an ombokani Beirut khopui chimlam dahi munlama Israel chuan beina alasiam thar le zela Israel thona te chuan na takin Lebanon kho chak lama balbek bial anla be chunzum zela hemini a hian chen na building te bituma be ni in mi somthum pariat an thi ba ka hliam tuar mi somnga pali an ombok Hezbollah hautu thar naim khosem chuan Israel sipai te chu Pune play in Israel in Lebanon beitura sipai singruk sanga atir chwa lain anma ni lama lodang le turin training chatak ne dole tu sipai sangtam an nei ve thu chuang takin athu soya asoilang ani tin naim chuan anjon le missile ten Israel ram chung ka phak lo an nei lo thu asoilang bok Israel Army chuan Gaza Strip marlam bial Jabalia chu nataka labei chunzum zelin helai biala chen na inte chu chevek turin airstrike po nataka nei zel alani bok Israel in Gaza Strip abe nuwa bom singriat sanga tonte meu thok to in US sarkar po in Gaza thian fai turin ral thuam lama ala chom ring bokani Rui theithila buayan om
Mizoram Agricultural Marketing Board chuan nimin Biakthanga IPR auditorium balakai sensitization cum consultation meeting on Thara market an buat saya Chief Minister Pulal du Omanaman Pui. Chief Minister chuan Sorkar na thok rui thei thila buai an ti soin Sorkar na thok zinga na thok theilo khopa rui thei thila buai an thok theilo na chu chultir zelangai don in hla thlem arim lawang ati Thar shaltu ten har satna an tolo na turin support price tour sum anin ral ring to ti soin Pulal du Oma chuan Thar le tu ten mindon niam lo na turin ruwa man na siamani ti in Tripura ne na kaning kar leido zo ani huna athoven thakhwai tur thu asoi Chief Minister Soidanin handholding scheme ahlotlin na atan DCT anpoimo ti asoya handholding scheme chattaka kalpui ani theina atan DC zongzong ti hi training pack vek an to a CM special package deal an chanem le a DCT nena an thelut meka endik ngal zel ani Dr. Kuthak ron chuya homin thutuk na alasiam law September ni somni pakhat sang ni somni pali inrin ni zana dur tlang leitana Dr. Pani le midang pakhat Kuthak ron chungchang chui tu magisterial inquiry report ta Home Department in thutluk na anlasiam law Wanglai ni palai zo na changin Home Department how to chuan Home Department how to te aizola an kim hlei theilawa wangin magisterial inquiry report an en ho ma theilo thu an soya chum khat chu en ho ani to a thutuk na siam alani law chum khat en non le ani chuan thutuk na asiam thei to mai thei uluk taka ngai to ani anti Talan to angin kut in thak chungchang chui tur hian Mizoram Sarkar chuan September ni somthum sang ni somni pali khan magisterial inquiry adinani Magisterial inquiry titura ruat Aizol Additional District Magistrate Pumark Lalthan Liana chuan October ni sari khan Aizol District Magistrate ne na report theluta District Magistrate chuan October ni kwa khan Home Department a athelut vele ani Councillor Hlui athi AMC Councillor Hlui Puar Lalbiakthanga kumsomruk pathum husband of Pilarin Moye chunpui veng chu nimin November ni sari sangni somni pali jing da ni le achan ve khan Ebenezer Hospital athi Bengwarna thudundanin Puar Lalbiakthanga hi anin chunga atlulai mutu an omlowa wangin atluk chanchiat anilawa an mu chuan ni khuwa alo shito lawa Ebenezer Hospital panpui ngalani a hun engemo chen enkol ani nuwa nimin jing khan chatuan ram apanta ani Puar Lalbiakthanga hi AMC Ward number X atangin kumsang ni sompanga khan councillor atan MNF tiketa thantlin ani a hunrei vaklo chung executive councillor ani mana an ward hi meche ward ani awangin ading zui talo kumsang ni somni pathum MLA in Thlan Khan Aizol West 1 Biala Congress Party tiketin adinga atling zawlo Pulal Biakthanga te hun lai hian councillor ti alani a tuna AMC tarma hian councillor ti hi corporator ti athak ani kan chalai te hi harte se tute nampo mani chawa intodela mani ramchau mani state chau anga omshang thei hi kan omlawa khovela ramro puile thil ti thei bera kan soi US ram me po in ramdanga changin thil tam tak laklu amamo ve thawa na chi shang thoktur po in khovel mundanga mi te anmamo ve thawa hetiang bokhian ke ni mi zau te po kan state po na mi te lo chuan kan khosa thei ta me ulo chu ni hi tuna hian ni tin khatin hian state pona changin kan rama kan na chi shang thokturin vai an lo lut zuta kan dep ram Myanmar achang po in mitam takra tlan ba ka in lo turin an lo lut supa kan state pona changa lo lut vai le khut chak mi te hian min chin san ta phuk se kan biak in saklai te kan kalkong siam lai te mimal in kan saklai te contract na kalai tam takte hi chu achol chupanga kan khopui ber aizola dorkai te phei chuan puak phur tu an nei mu mal lawanga kan nun phung chu aboi he don ani kan nula tlangwal ti tho tu nei lawa ante ro lai mai lai hian kan set pona changa local ten tho sen lo na an mu a kan chalai tam tak chu ram danga in hlo turin an chuak supa mitai male mangchang shetan chuang kan state chunga po hian tho tur chu atama na shang thok tur po kan in tawdel lo em ani kutmanga na tho thei le khazir san po ngai lo ni tina sum mu na hlok si kan chalai ten an tho chadu lo hi aum noala lung mystery cement mystery thing mystery portan na le labor na shang te hi kan bizau tlangwal ti hian tun ai warzok hian thokpe se thlatina kan ram sum state pona luang chhuak hum hi chu are theyanga chungko tam takin intun nun na an lo nei phang
khati zong khatun chuma karum puan thei te chu ani e